Nibyo ndabasuje kandi bahaye ikaze bibe byiza kuri mwese muduteze yombi aho muri mu bice bitandukanye. Kuri uyu munsi wa none turi ku cyumweru tariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. Nongeye kubaha ikaze ku buryo burambuye muri aya makuru yacu tugiye kubana kugeza kuri cyangwa se kugeza kuri uyu munota. Amakuru y'ingenzi akomeje gutangazwa cyangwa se kugenda agarukwaho. Abarwanyi bagera kuri 200 biravugwa neza ko bafatiwe ku mirongo y'imbere ku rugamba mu mirwano imaze iminsi iba. Bamwe muri abo barwanyi bafashwe abarimo Wazalendo ndetse na FARDC bakaba batangaje ko ari abo mu gisirikare cy'u Rwanda, nk'uko bavuze yuko babashije kubona imyirondoro yabo. Makuru kandi yandi tuza kugarukaho, Global Witness raporo baherutse gusohora ikomeje kuvugisha benshi hano mu karere ka Afurika ibiyaga bigari, by'umwihariko ku bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe mu birombe bya Rubaya, aho iyi raporo yavuze yuko mu by'ukuri yamaze kumenya byinshi ku bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bikorerwa muri kano gace ka Rubaya butemewe. Iyi raporo ikaba yaje kubushyira ahabona Minembwe ndetse no mu tundi duce tugiye dutandukanye. Igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo kirwanira mu kirere, no kuvuga Air Force, ngo yaba ikomeje guca ibintu ku misozi ya Kitavi ndetse no mu duce twa Irundo, kugeza ubwo kuri birimo gutangazwa ko Generali Prito Majoro Bibangwa watwirwaneho yaba yarasiwe muri bino bice ndetse akasiga ubuzima. Turabigarukaho. Leta y'u Rwanda yikuye mu muryango bita CEEAC, nk'uko yaje kubitangaza binyuze mu itangazo yashyize ku mugaragaro. U Rwanda rwatangaje ko rwikuye mu muryango w'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika yo hagati, ndetse turareba impamvu u Rwanda rwatanze zatumye ruva muri uwo muryango, kubera yuko itangazo ryamaze gushyirwa ahagaragara cyangwa se ku karubanda. Itangazo nyine rero official risobanura byinshi ku bijyanye no kuva muri uyu muryango. Ndaza kuba mbikomozaho cyangwa se ndaza kuba mbigarukaho mubwire byinshi ku bijyanye no kwikura muri uno muryango. Hanyuma mu by'ukuri ndaza kubona no kubagezaho andi makuru agiye atandukanye aramutse avugwa cyangwa se yongeye kuvugwa mu bice bigiye bitandukanye bya hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, nk'uko birimo gutangaza. Repubulika ya Demokarasi ya Congo kandi yamaze gusinyana amasezerano na Djibouti akubiye mu bufatanye hagati y'ibihugu byombi, ibizwi nka bilateral mu ndimi z'amahanga. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndetse na RCC wa Djibouti cyangwa se wa Misiri rwose bagiranye amasezerano y'imibanire myiza hagati y'ibihugu byombi. Turaza kubikomozaho cyangwa se kubigarukaho. Hari amakuru arimo kuvugwa aho bita Ibunagana, ni muri teritwari ya Rucuru, nabyo ndaza kubigarukaho nkubwire uko byifashe cyangwa se uko bimeze hano muri kino gice, n'andi makuru yose agiye atandukanye wanyemerere nze kuyakugezaho. Hanyuma rero mbere yuko twinjira muri amakuru ku buryo burambuye, nyemerera ukande subscribe cyangwa se sabone, like, share, ibitekerezo byanyu n'indyunganizi turushaho kugenda tubyakira muri comment, ndetse dushimira abatugaragariza urukundo yuko badushyigikiye cyangwa se mudukurikiye. Ndavuga abashyira imitima ndetse n'ibitekerezo byanyu n'inyunganizi, cyangwa se no kudusuza muri comment, ndetse n'abamaze kunyarukira muri groupe yacu ya WhatsApp ariyo Soga Mbere. Namwe reka mbonere kubaha ikaze kandi mbifurize kugubwa neza. Reka nta gutinda rero twinjire muri aya makuru, duhere ku makuru akomeye cyane yaje gutangazwa n'abarimo igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC ndetse n'amatsinda ya Wazalendo. Binyuze mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye bikora muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, bashyize hanze inkuru zikomeye cyane zerekejwe na video ndetse n'amafoto. Bivugwa ko ari bamwe mu barwanyi ba M23 bafatiwe ku mirongo y'imbere ku rugamba mu mirwano imaze iminsi yumvikana. Bamwe mu bagaragajwe bari kumwe na Apokoro Michel, umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu bikorwa bya Kivu y'Amajyepfo arimo kubera imirwano.
aya makuru yaje kujya ahagaragara ndetse agaragaza benshi mu basore bakiri batoya burizwa imodoka za jipe z'igisirikare cya leta ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo FARDC bagaragiwe n'itangazamakuru ndetse n'abasirikare ba leta ya repubulika ya demokarasi ya kongo, akurikirwa n'amakarita akomeye cyane bivugwa ko ngo ari amakarita ya gisirikare ndetse arimo indangamuntu. Bivugwa neza ko mu by'ukuri mu bafashwe cyangwa se mu baje gufatwa hari abafatanywe amakarita y'ubuhunzi, bigaragara ko bavukiye mu gihugu cy'u Burundi ndetse bikagaragara ko hari n'umwe mu wafatiwe ikarita ya gisirikare ngo akaba yitwa Paul, akaba afite nimero imuranga ya gisirikare nk'uko bitangazwa. Aya makarita y'ubuhunzi yatangwa n'igihugu cy'u Rwanda y'abafashwe, bivuga ko harimo uwo bita Habimana Genera, uwo bita Kamana Ange ndetse n'uwo bita Ndayisaba Marie, n'amafoto yabo akaba ariho kuri aya makarita. Gusa igisirikare cya leta ya repubulika ya demokarasi ya kongo ngo cyo kikaba kimaze kwemeza ko bamaze gufata abagera kuri 200 b'abanyarwanda bose b'igisirikare cy'u Rwanda bafatirwa no ku mirongo y'embere ku rugamba, ndetse bakaba bavuga ko bafatiwe mu bice nyine bibiramo imirwano nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa, ngo hakaba harimo abahungu ndetse n'abakobwa nk'uko aya makuru avuga, ngo bakaba bagomba rwose kuza gutora abasaza babo ngo barimo bafatiwe no ku mirongo y'embere ku rugamba boherejwe nk'uko bitangazwa. Rero ngo bakaba baraje mu bikorwa n'ubundi bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, nubwo ngo hakomeje kugenda habaho kubihakana, ariko ngo icyo bavuga ngo funerals cyangwa se imva ngo zikomeje rwose ngo kubasamira. Ibi rero ngo biraza gukomeza kugaragaza ko nubwo habaho guhakana ko amakuru avuga ko ingabo z'u Rwanda ziri no ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo, kugeza kuri ubu ngubu rero ngo baravuga ko hari ibimenyetso simusiga bigaragaza ko izo ngabo zihari, ngo kandi bakemeza nta gushidikanya yuko ubutegetsi bwa Kigali bwamaze kwinjira mu ntambara hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bihabanye n'ibyagiye bitangazwa cyangwa se n'ibyagiye bivugwa kenshi yuko zino ngabo zitigeze zinjira mu mirwano nk'uko aya matsinda y'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo arushaho kugenda bitangaza. Rero ibi bikaba bigiye hanze nyuma y'imirwano imaze iminsi yumvikana mu bice bigiye bitandukanye, byaba muri teritwari ya Masisi, byaba muri teritwari ya Rucuru ndetse na Fizi, Mwenga ndetse n'ahandi muri Kivu y'Amajyepfo. Imirwano imaze iminsi ibera ahitwa Minembwe ikaba ikomeje guca ibintu ndetse no gukora icyo nakwita ibara rikomeye cyane, kuba ariko ubu tuvugana biravugwa yuko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko ishami ryacyo rirwanira mu kirere rikomeje kugaragaza ubudahangarwa bukomeye cyane ndetse n'urwego ruhanitse barimo gukoramo ibintu. Ibi bikaba bije cyangwa se bibaye nyuma y'uko mu by'ukuri hano bita mu Minembwe kino gisirikare cyabashije kugera ku ntego, baza kurasa rero imwe mu myanya yagenzurwaga n'inyeshyamba za AFC 23 na Twirwaneho ndetse ziza no guhunga. Bivuga ko aho bita Minembwe centre ibitero byahagabwe byasize bishengabaje ku buryo bukomeye cyane abarwanyi b'umutwe twaje intwara wa 23, ndetse muri uko gutangaza amakuru bikavugwa yuko ibitero byageze aho bihitana majoro wa Twirwaneho bita Bibangwa, ndetse bikavugwa ko uyu yari in charge hano muri axe ya Minembwe ayo duce tugiye dutandukanye. Bikavuga ko hari n'abakoloneli bo mu gisirikare cy'u Rwanda barasiwara muri bino bice ku musozi wa Kitavi neza neza werekeza Irundu centre nk'uko bitangazwa nyuma y'ibitero n'ibisasu bikomeye cyane byakozwe muri axe ya Minembwe centre hifashishijwe Sukhoi, nk'uko amakuru aturuka muri bino bice akomeje kugenda bitangaza. Ariko kugeza kuri iyi nshuro bikavugwa neza cyangwa se bigatangazwa ko igisirikare cy'u Rwanda cyo cyaje guhakana kivuye inyuma, kivuga ko nta basirikare bacu cyangwa se kizigeze gifasha imitwe irimo kurwana y'abanyekongo muri ino ntambara
nk'uko inyandiko za kino gihugu zikomeza kurushaho kugenda zibitangaza cyangwa se zibigarukaho, ariko babo bakaba bavuga ko, ndavuga nyine abakongomani, bakaba barashinje cyangwa se bareruye bavuga yuko bafite amakuru ahagije ko ibyo bikorwa byaje kugenda bibaho, ariko kugeza kuri ubu ngubu bikagaragara ko hakirimo imbogamizi zikomeye cyane. Twinjira mu yandi makuru akomeje kurushaho kugenda atangazwa. Nagarutse ku bijyanye no kwikura mu muryango wa CEEAC ku ruhande rw'u Rwanda. Ni inkuru imaze kuba yaba kimomo muri kino gitondo cya none. Amakuru aturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aremeza ko leta y'u Rwanda yafashe umwanzuro ukomeye cyane, cyangwa se umwanzuro navuga ko udasanzwe, yikura muri umwe mu miryango ya hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, umuryango uzwi cyane Prito mu karere ka Afurika muri rusange, ntabwo ari mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, kuko uyu nawo ni umuryango nk'uko wumva bavuga EAC, ni nako wavuga CEEAC, ariko no Afurika yo hagati. Bafashe rero umwanzuro n'icyemezo cyo kwikura muri uyu muryango, ndetse batangaza n'impamvu. Bivuga ko guverinoma y'u Rwanda yatangaje ku mugaragaro ko yikuye mu muryango w'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika yo hagati bita CEEAC, nyuma yo kuvuga ko uwo muryango waje guta umurongo ugendera ku mategeko awugenga, ndetse ugakoreshwa n'ibihugu bimwe mu nyungu za politiki. U Rwanda ruvuga ko uyu muryango mu by'ukuri usa nkaho urimo kuyoborwa n'ibihugu ku giti cyabyo, ndetse amahame n'umurongo ngenderwaho watumye ujyaho atagikurikizwa mu bijyanye n'imiyoborere, ndetse u Rwanda ruvuga ko mu magambo make wataye umurongo, ari nayo mpamvu bafashe icyemezo cyo kwikura muri uyu muryango. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane y'u Rwanda, u Rwanda rwagaragaje ko rwababajwe n'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifashijwe n'ibihugu bimwe bigize uwo muryango yakoresheje CEEAC mu buryo bunyuranyije n'amahame n'amategeko awugenga. Ni ukuvuga ko bavuga yuko mu by'ukuri uyu muryango ukoreshwa mu nyungu z'ibihugu ku giti cyabyo, aho kugira ngo mu by'ukuri ukoreshwe cyangwa se ube inyungu z'ibihugu byose, ngo waje kuba mu by'ukuri inyungu ku gihugu kimwe. Akaba ari byo uyu avuga ko atigeze yizera cyangwa se yishimira, ndavuga nyine umunyamuryango ariwe u Rwanda. U Rwanda ruvuga ko ibyo byongeye kugaragara mu nama ya 26 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma ya CEEAC yabereye aho bita Imalabo muri Guinea Equatoriale, aho uburenganzira bw'u Rwanda bwo kuyobora uwo muryango mu buryo bw'izunguruka bwirengagijwe nkana, kubera yuko uyu muryango wayoborwaga mu ruhererekane rw'ibihugu, hakavaho igihugu kimwe, ndetse bikaba bizwi ko hazakurikiraho ikindi gihugu. Mu by'ukuri nk'uko bigenda ku muryango wa Afurika yunze ubumwe, bikaba bizwi neza ko niba havuyeho igihugu iki ikindi ari cyo gitahiwe. U Rwanda rukaba rwarangiwe kuyobora uwo muryango. Nk'uko Kigali ibivuga, amasezerano agenga CEEAC ateganya ko ubuyobozi bw'umuryango buhererekanwa hagati y'ibihugu biwugize, ariko icyo cyiciro cyahawe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo u Rwanda rufata nk'ubunyuranyije n'amategeko, ndetse bugaheraho buvuga ko budakwiye kuguma muri uwo muryango urimo kuyoborwa mu buryo budakurikije amategeko kandi bubangamira bimwe mu bihugu binyamuryango. Bigaragara ko utangiye rwose ngo gukora ku gitutu cya bimwe mu bihugu, kubera yuko umwanya wagombaga guhabwa u Rwanda wahawe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iri tangazo rinibutsa ko iki atari cyo kibazo cya mbere gusa u Rwanda rugiranye na CEEAC. Kigali ivuga ko no mu mwaka wa 2023 yakuye mu nama ya 22 y'uwo muryango yabereye i Kinshasa mu buryo rufata nk'ubutemewe n'amategeko. U Rwanda rwari rwarandikiye perezida w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe icyo gihe rugaragaza impungenge zarwo kuri iki cyemezo, ndetse rwongera gushimangira ko mu miyoborere ndetse n'ubuyobozi bw'uyu muryango hari byinshi bitagenda neza. Nk'uko guverinoma y'u Rwanda ibivuga, kuba nta gikozwe nyuma y'izo mpungenge ndetse no kuba ubuyobozi bwa CEEAC butarubahirije amategeko n'amahame byawo byerekana ko uwo muryango wananiwe kubahiriza amategeko awugenga ndetse no kurengera uburenganzira bw'ibihugu biwugize. Bityo u Rwanda rukavuga ko uwo muryango
kugeza kuri ubu ngubu rwose nta gahunda ugenderaho. U Rwanda rwongeye gushimangira ko rutagishobora gukomeza kuba umunyamuryango w'umuryango urimo ibikorwa rubona ko binyuranyije n'amahame yawo bwite, aho rwavuze ko uburenganzira bwarwo bwemewe n'amasezerano shingiro ya CAC bwakomeje guhungabanywa, bityo rukaba rutabona impamvu yo gukomeza kubarizwamo cyangwa se kuba umunyamuryango muri uyu muryango. Bityo rero guverinoma y'u Rwanda yatangaje ku mugaragaro ko ifashe icyemezo cyo kuva muri CAC. Ivuga ko imikorere y'uyu muryango itakijyanye n'intego zawo zo guteza imbere ubufatanye, ubwubahane n'inyungu rusange z'ibihugu biwugize, ari nayo mpamvu bahise bafata icyemezo cyihutirwa cyo kuva muri uyu muryango. Iki cyemezo gishobora kugira ingaruka ku mubano w'u Rwanda n'ibihugu bimwe byo muri Afurika yo hagati, cyane cyane mu gihe umwuka utari mwiza umaze igihe hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abasesenguzi bavuga ko kuva muri CAC bishobora guhindura uburyo u Rwanda ruzakomezamo gukorana n'ibihugu byo muri aka karere mu nzego z'ubukungu, diplomasi n'umutekano. Kugeza ubu ubuyobozi bwa CAC ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntibwari bwatangaza icyo bubivugaho nyuma y'itangazo ry'u Rwanda rwashyize hanze rwerura cyangwa se rweshyuza ku kuva muri uyu muryango, rugatangaza n'impamvu nyamukuru yatumye rutakibarizwa muri uwo muryango cyangwa se rufata icyemezo cyo kuvamo. Yewe banerekana yuko mu by'ukuri byari bikwiye, kandi bavuga ko ari ukubera ibitagenda neza byabayeho biturutse kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda kandi rugatangaza yuko mu by'ukuri ibi nibiramuka bidahinduwe, uyu muryango rwose ngo uzaba mu by'ukuri ibijyanye n'imikorere yawo igenda bigura intege cyangwa se mu buryo butizewe, bityo bakavuga ko hari byinshi bikwiye kuba byahindurwa muri uyu muryango. Ibyo ni byatangajwe n'ubuyobozi bwa Kigali binyuze mu itangazo mu by'ukuri bashyize ahagaragara riciye muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane iyobowe na Olivier Nduhungirehe. Kugeza kuri ubu kandi rero nk'uko natangiye mbikubwira, hari imwe muri raporo zikomeje kuvugisha benshi ku isi bitewe na byinshi bikomeje kugenda bimenyekana mu bikubiye muri iyo raporo. Ni raporo rero yashyizwe hanze n'ikigo kitegamiye kuri leta cyitwa Global Witness, aho bavuze byinshi ku bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bukorwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu noneho iki kigo cyahishuye andi makuru adasanzwe. Baravuga yuko bafite amakuru ahagije kuri sosiyete zirimo gukora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki kigo kivuga yuko binyuze mu ba expert b'umuryango w'abibumbye cyangwa se mu by'ukuri abaje gukora ubushakashatsi ndetse n'amakuru bagiye babaza bamwe mu bakora ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, Global Witness ivuga ko izi neza yuko sosiyete bita Boss Mining Solution ariyo ikora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ariko igakorana n'abacukuzi bacukura amabuye y'agaciro hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ngo bikorwa mu buryo buhambaye kubera yuko iyi sosiyete ngo ihagarariwe n'uwitwa Eddie Habimana, ariko ngo ikaba ifite imikoranire ya hafi cyane n'uwita James Kabarebe. Uyu akaba ari General Retired mu ngabo z'u Rwanda, ndetse akaba ari umujyanama wa perezida mu by'umutekano, akaba yaragize n'indi myanya igiye itandukanye mu buyobozi bwa guverinoma y'u Rwanda. Iki kigo Global Witness kivuga ko Boss Mining Solution ariyo sosiyete ikomeye cyane ikora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ikora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro busanzwe, ariko ikagirana imikoranire n'imitwe yitwaje intwaro ya 23. Bivugwa ko amabuye akurwa no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo yaba agurishwa amasosiyete akomeye cyane arimo Apple, Amazon ndetse na Microsoft. Global Witness ivuga ko yabashije kubaza bamwe mu bakora ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kandi ngo bayihamirije aya makuru, bayibwira yuko ari impamo. Iyi raporo ya Global Witness ishobora guhindura byinshi ku bijyanye n'uburyo amabuye y'agaciro yafatwaga ku ruhando mpuzamahanga, ndetse iyi raporo ivuga ko bumwe mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro bwagiye bukorwa, amabuye avanwamo akagurishwa yanyujijwe mu byambu bigiye bitandukanye nka Dar es Salaam ndetse n'ahandi mu duce tugiye dutandukanye. Iyi raporo kandi igaragaza ko ngo hakenewe gufatwa ingamba zihuse
mu guhagarika ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe nk'uko birushaho kugenda bigaragazwa. Gusa nubwo iyi Global Witness bivuze cyangwa se itangaje aya makuru, u Rwanda ruvuga ko rutizera raporo nk'izi ngizi, ndetse kandi rukavuga ko bumwe mu bushakashatsi bivugwa ko bwakozwe bugashinja u Rwanda kugira uruhare mu bikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe bukorwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo izo raporo zuje ibinyoma ndetse nta bimenyetso simusiga zifite, yewe ngo bisa nko kugurwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi byakozwe mu buryo butuzuye cyangwa se budasobanutse. Iyo ni raporo ya Global Witness ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro i Rubaya, kuko iyi korota bivugwa ko igurwa ngo ikurwa mu birombe by'amabuye y'agaciro bya Rubaya, kandi ikaba ikenerwa cyane hirya no hino ku isi, nk'uko ino raporo irushaho kugenda ibitangaza, kuvuga ko ngo amabuye yifashishwa cyane mu gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, nk'uko mu by'ukuri bigenda bitangazwa cyangwa se bigarukwaho